Ebusian for a church will be a higher Ayokoba. Me pacho. So won't subscribe to my YouTube channel now. Was subscribe. Ayokoba team, Ayokoba. And nay Valentine Day. Tina Masha red no. It's who say a red you say a day you and a cocoa. It's a red and a be Valentine. Now Valentine, I ye, we say and say. And then for so many womb. We no dear now be your womb. And name of implications and near my whole door. Sunso a e de Valentine ne ba no eno na meme ne wo ye ba be che no enne na ye nya obi ase menimi nua Westwood Obri Kofi Obri enne ye be di Valentine ne wo ha na ya chirichiri mu wo ha adofo mra no mo so e ma wi so omo dofo no happy Valentine yes enti menya Mr. Obri wa ha ene yense mre me bra no ene me ebe bobo so na ye hu nea ewom so what I say enti siafo Mr. Westwood na no me se mia na metimi no baby obi na ma chana ba baby obi o wa be chire mu ha ya Mr. Obri ahaya Yakoba TV nkomo show brain na the Valentine na ni won se me sha me kokko de na na Valentine mu so wo white and a prayer it's Valentine na di no yeah it's true debutia for Mr. Westwood ba me pato Yakoba TV ma wakwa aba yo meda wase Mrs. Yakoba and you made the matchia or T4 ne wahwefo nyina ewo wiase aman nyina na matchia fan page TV4 omo bo adwuma pa adwuma fo nyina wo nyina mechi omo nyina ene adwuma konko a omo ye ma fan page TV omo joso Ebusiafo me pacho unsubscribe ya no subscribe Yakoba TV ene ye wo ha Mr. Obri eboa Mr. Obri Kofi Westwood di ne nyina o se ene topic na ye be discuss na o se implications a ewo me de mete ye minimo ye mete ya se o maame a wo na wonua nti dem hu ya se Valentine na obi a se red na se water chocolate ama girlfriend ne wo yire ne ehu ne se kono mu your friend is say side chick yeah you know ye be share Valentine ye benya wo mu ne ne be ha ye ade bia nse ye wo negative and positive ana meboa unya papa wo na boni so so tayetire enti menua Westwood abai wo se one ye be share na ye hu de Valentine ne tuemu enti abusua Westwood wo ha enti Mr. Westwood Valentine bien ne den current ne di Valentine good yo meda wase pa na ma wishi obi a sanda foforo so ye no wiase bebia no ma wishi obi a ohwe a otie bia happy Valentine's Day and then akoye 14 February day as usual ababe dane bibi te se amamre bia 14th no ebedu afi bia wiase ma fa ne nyina ye fa ne se da ye deda odo adi kire afoforo no ye nuanom ye yerenom ye kunonom ye busuafo ye nanfofo ene bibia anti mechi echi obi anu wish obi a happy Valentine Day na se kata Valentine a na ye bibre mu ha se ne de me fa sa ha na matena anti ha sem na metimi aka ne mo okay se bibi bana se ye nyina wiase mu obi a di so aya Ghana ha no pese ne ye nhada mbisa asem ni mu bebre obi wo ha obeto se Valentine na no di ekire no odi bi se Valentine se ye den obi anim no mu nyina di ekire no odi bi obi a sorry a Valentine na enai kra de Ghana ha se no uko social media so a abeda ne ntokwa bebre obi wo ho a Valentine yi e de ntokwa bre one ne girlfriend obi wo ho de ntokwa bre ne one ne yere obi wo ho a one ne yonku bi e de ntokwa bre omo adan a ebia nipa no krant mi an we she no Valentine Day so Valentine Day so enye obi a na edi Valentine Day enye ohye e wo obi so obi ndi Valentine Day because se wote eye Valentine abakosema
ebi anka ntokwa bia obeka kokono ebi anka won konsa ntokwa ni okay you made it ebefa akonya we so ni akire Valentine abakosem eni ne wom na yesen bi sem se ye di Valentine na eni kwan se ye di okay ehu hia se ye di ana ehu hia se ye di as before ana as Ghana for it o my mo ha say because ade bia ye di na se ehu na abakosem ni ehu ensunsun so ne papa mu no say de bebre papa mu no say de bebre bone mu ni nyina yesi ye and I have enti say yeah say e kan Valentine abakosem a Valentine free eye papa bi a otena ase emre bi atwam so many years ago in the 2nd to 3rd century enti around 270 AD kusi 350 AD na say nye ena asem kra almost so many years ago. Wow. Yeah. Sabre no na Roman asafo no ena di wiase enyina so. Roman asafo no ena na di wiase nyina so omo na ehihye mbrama aman nyina. Na wo hwe Valentine na yedi na efri papa bi din a ye frɛ no Valentino. Ye frɛ no Valentino ana Valentino. Yes. San Valentino. Papa no your friend is San Valentino and San Valentinus. Na oye Roman sofo. Osan ye doctor. And na osan chire ade. Na just obey Italian o di no bibi Yes, sana San Roman. Pepe oye Italian. Okay. Because e hona Roman asafo no sati e sha ase fiye. Nti oye Italian. Na sa bre no na Roman fo na edi wiase nyina so no. Na ye won krofon so a omo empire omo so hwehwehwe eye aman ni bi so na sa bremu no na abosonsom wo ho pa na kristosum eye Roman asafo no so wo ho enti na ohwemu nyina Roman asafo no na eye kristosum pe ana eno ne asafo kristo asafo pa na wo wiase mu nyina enti na eye omo ekoye nkyerɛkyerɛ wɔ asafo na satam nso no empire so ta kontokwa bebre okay enti papa ya na friend of Valentinus San Valentinus no de okoso aye ne nkyerɛkyerɛ a asafo no ahyɛ ne sɛ onye na oye obi a odo ni papa odonkrofo bebre na sa bre no ohene ni tu sɛ obekɔ ako a omo ana ode omo kɔ ako ye omo ana omo nware ye okay nti sɛ wonware ya odo bekɔ ako by force onya hwe onko ana sɛ wo ahonden wepaga odo bekɔ ako enti na sa ohene na no di sa empire ne so no wakɔ ako there be ono ye sofo no but na ohene bi wo hɔ a no no edi oman se friend Claudius okay ohene na odi nkɔfɔ kɔ ako no ne friend Claudius okay enti no wakɔ ako ama ne nkrɔfɔ no bebre wu wow enti na open nkrɔfɔ e de ɔma kɔ ako enti o hyɛ sɛ wo a wonware ye bia no do bɛkɔ ako enti o hyɛ mmra sɛ asɔfo na na ɛwɔ me pata de ntino o show mo say de onware ye mum no ne bɛkɔ ɔde ne bɛkɔ ako ada on de okowu a na se ahia na ohun ni sɛ na ɔmo aware na ɔmo wɔ abusua okay enti na ɔmpɛ sɛ ɔbɛha obi abusua but wo yɛ single de a wo ni abusua to betimi de wakɔ na just no de owu owu nyesa wawu wachi ayira okay enti eba ne saa no na o recruit nkɔfɔ de akɔ akonti o hyɛ Roman asafo ne sɛ ma asɔfo ni nhyira aware bia so biom ɛwɔ Italy empire nim hɔ no okay o hyɛ mbra sɛ ma asɔfo no enye den enhyira aware bia so because sɛ nkɔfɔ ne ware a o nya obi ɔde ɔmɛkɔ den de ɔmɛkɔ akɔ enti baby sa Roman sɔfo yi a problem nyina start here sa emra we e buy no when di so because no odo nipa no mpese ohene ne so de nkrofo be kɔ ako yes nti ohyase ehira aware so wɔ kokoa na ohene ne ye de enim yes no sra aware so e wɔ kokoa na abosonsomfo no so no ɔyɛ a no ka nyame asɛm kyerɛ omo ɔde ɔdɔ adi kyerɛ omo ɔgina ketua kra free ɛyɛ Vatican a otimi chama nkrofo nti ebe ma nkrofo be pɛ na asɛm e ma nkrofo bebre ebe sesa free abosonsom e ba kristosum mu
a ban is no not just a normal or ye no or ye ditia a ye or friend Claudius no as at the time. Inti a ban is an Emma Claudius be far a Roman Sophie no time be bree as at the time. Okay. Inti near a bar Valentine or hene or Sophopenin Valentino, San Valentino's best at problem near say. When the ohenena semna or the 2 on an animra no ye the 2 on. When the one sem Okay. and or shall see any or henena problem. Uh-huh. Now has Valentino we are. Emrana a ye or henene the 2 on no. Ogu bebre so iti ohenene nya bre ansa no ne de begina asem dibia. Inti oko gina asem dibia na as at the time no ye de a normal 4 and a ball no say we bu ohenene mra 4 so. Ohenene mra 4 no ba ko ne say o se nkrofo say ana nkrofo emabru no say bebre enkonko ware. E ma mabru no so bebre ware ye ma ohene na nse da nya dom a ode omo bekọ akọ. 2 ono anso sheda e ware ma ne bi. Ba ware no ware omo wan ware omo enna kwan so. Na mo ware omo say ohene ne enya omo mfa nkoye akon adwuma. Oh, okay. Because omo kwa akon a enkrofo ebe ne aduane ama omo ye ma ne bi. Enkrofo ebe serve omo ye ma ne bi. Aha nti ono a de ne din to ma ne bi so wa ware ba na enye enna afemu because na on pese omo bekọ ọha omo a ohene de dere omo bekọ. O hwe the third one nso a ọma abosonsonfo bebre esakra ye be ye kristofo. Ọma abosonsonfo no bebre esakra ye be ye kristofo a no mo nsom abosom bio because na abosonsam no ewo ohene ne ye den palace ho no anana himfie ho no ho na na sa no ma ne koso. And because na oye sofo nti no o sankrofo bebre nso yare obompa mankrofo bebre ye den ho to mo. Nti na normal na oye no etia ohene as at the time ohene Claudius empire no na etia sa no ma no. Nti e ma ohene ne befa ne ho tan e ma ye hye se ye nche no ne mfa ne mra hemfie na ye mra nye den e mra medi na asem. So as at the time 3rd century ni mu no ye kofa ye osofo San Valentino we di ba hemfie eba be bua na asem. Nti ye bua na asem sa no ma nan ya me boboy ne ye di ball no se e no ma be we no wa ye etia nti na ye be hye okum ohene no. Okay. Ohene ne hye se Roman sofo no ye nko ne yenko hye ne yenko san na akonfo ne yenku no. Wow. Nti eba ne sa no ye de ne kotu efiase ye che no. But as at the time no information na ntimi endu eye Roman asafo num entem nti asafo na ntimi amem ama meje omosofo no. Nti ebra omo de ne kotu efiase no omo sheda omo beku no. Saa da no e na ye 14 February. Wow. Saa da na ye kun Roman sofo no e ye 14 February. Okay. Nti sa wo bisa me Valentine abakosema ni nyina efri eye osofo pon bi a owuye because of ne do ano de di kire nipa wiase adasa se nipa benya hoto nipa benya odo e be treat nipa te se de wa wu treat ho because of ne ye ne suban a ode di wo sa Italy krom ho no ene na ma sa 14th Valentine no 14 February ne ebe ye Valentine Day. Nti sa wo hwe eye Valentine Day nyina ye di nyina bakosema eye ade a ne ye di e de kai sa asofo we nti ko Roma asafo mu a enne wiasema fana nyina o Roma asafo mu no omu di that way as a danti ukwa as enumere 6:30 e wo Ghana ha say bia kwa to Roma asafo mu a omu kwakọ ye eye sa day we ye friend Ash Wednesday. Ash Wednesday eti as a Roman for obi oye Roman in the onimu history yo onim history we papa because eye nkyerɛkyerɛ o Roma asafo mu nti sa nipa we symbolize love ye boni din a ogina homa odo enti na wo hwe a eye Christopher na Catholic asafo ne pe na na di Valentine Day from the evolution. Yes, evolution na started di Valentine Day kakran na as a Christopher no say Catholic asafo ni mu na asafo nyina pie baaye nti the mother church is the Catholic church. Into obi obe pie frimu bia nim say Valentine Day de ye de da odo e de kire enkrofo enti no enti na
asafo no Kristo asafo no bebre nyina apie free Roman asafo nim ekoya akosi charismatic ne Pentecostal churches and unti no so observe 14 February as Valentine Day. But Ghana for bebre na eso start di Valentine be ye wiase yi nyina akofo start so mudi no bebre ante abakosem na se be me say purely religious celebration na romantic celebration ade a ye di no wa sorry them ye nkonkodi no obi aba ye nkonkodi no night club ye nkonko celebrating e wo pub purely religious celebration and ye celebrated it kai onti ukọ asafu bebre mu a sa bread no obi beto gift bi no de ache obi obi beto we no de ache obi. But me personally who be me the idea of Valentine me support it because as nipa ye nyina ti wiase mu no esi etimi da odo edi kire yen yonkonom ye nuanom ye busuafo ye adofonom on daily basis enye 14th pe ene ye betwen say ye to gift bi di akoma ye nua ye to gift bi akoma ye maame ye papa ana ya adofo bi ano enye 14th pe ene sese ye yes ade no me pacho Westwood wo ha obi opese obusa ne question bia what TikTok or what Facebook me pacho obetimi a request na ma foul wo chrechen ne ye Valentine be na Valentine ko nye wiase ye di odo ne chocolate ne hore ntimi ntu wo question bia me pacho obetimi a drop ana obetimi a request TikTok Facebook na ma foul na wo busa no me pacho na chocolate nso e ba mu ye yo chocolate ye be mu de because abedane ade a ye symbolize the kire amanfo no ene ye start here o se company bia won vision enti se ne ye kire odo all day we su dia and ye so ye be capitalize ne de aye de market ye no ma enti the symbol of chocolate no enye bibia e bata Valentine Day ho enka enye bibia e bata Valentine Day na sa day we e day a ye de kai eye Valentino's son Valentino ye de kai no pe ne akai say as a wiase ma yeti as nipa dase ni no ese odra odra di kire onyonko odo ni bi nese den so onyonko ko ahunyehin mu a obeboa no so onyonko ko how bi mu a obeboa no so onyonko ebi akomode no obema ni bibi adi so onyonko ni bebi dabre obeboa no wanya dabre edi ni ti ato sa no ma di bi na Valentine symbolize but the way a wiase akwa ba bedu bebi a yedu no ene yente sabium ya dani Valentine Day na ye di as a Christopher ya dani nebutu ene we are for na take over Valentine Day ene ye di no eno ene no adani say Valentine Day du bra besra me ofie ena me nhia o night club ane enko brunsa me enko ha se enwumre wo hwe Ghana wo kokroma wo se baby bebre obi a se red ene bia ba bebre e koso ye bonyu mo pubs ye bonyu mo night clubs bebre now so Valentine na ye di enya se kire no si asa wo kunu ana wo boy bi ni ade na wanya sa ma wo afo se ompe wo ana bibi meboa eno ne Ghana fo no ana bibi fo bebre problems ayama Valentine e de be ma ye no because ye ti ase se ya anka ye ma embe ye problem ma yen aden ese obi wuo ebe dane problem ma adofo bi because yang we show Valentine Day it shouldn't be eni kwan se ba ne sakra nti say yesua bibi ana ye nya nimdie bi free bibi bia ye mu a ebe ma sometimes the way I react to sadie no ebe sign a way nti bebunu bia odi Valentine bia enim sa abakọ system we about Valentine na ebe du baby kra bia Valentine ebe bu na bem se odi ni kwan bi so a odi na mo be di ni kwan paso yes red ye be ka ho ya ekoko ya ka ho na e sa o sa atade kokko meboa yes red na be ka ho no so ya bibia e dey symbolize love. The red color symbolizes love. Inti ebe ye say sa dani dua enipa ehye red bebre and ebe dani over and over time no and ebe dani bibia ase abeka how hono because obia nkase red a symbol of Valentine but even okase love no red symbolizes love and ye nyina yati ase na abeka hono ye nyina ade ase red no
Oh, okay. Abusuafo na wasu da sema ne odi betu dwa no senia Valentine ye di no na ye adwen ye se odo ne ye de ne nam club ne ye de ne nam gatos ne ye de nam ha no enti sa Valentino meboa se Yes, Valentino ena obewuje ye nkwa asa ode ne do eto ho man enti Roman for pa na onim say history enti yeah. every 14th of February be first no tete no na ose Roman for eni enti Roman ni biate asem mpacho si omo friend say Roman for friend say I'm friend Ash Wednesday. Cash Wednesday Ash Ash Wednesday. Wednesday. Yes. Oh, okay, Ash Wednesday Nti enti ọmọ kwa asọrị na ọmụ ye ẹzụn ẹdị fra ẹyi na Ash ọmụ nyinaa oh ẹdị ayẹ cross ọmụ mụ ma so saa. okay. Yes. Okay. Na esi Wednesday pena esi anase omo de 14th de bi ebesi bia Ash Wednesday mom. Me share records no per se, but 14th na there always 14th na I'll find out from that. Say ABC Wednesday always are, but 14th throughout. Na areho sem ba kun so a woman say Valentina na ye kunu no Valentina na ye kunu. Ye nkunu kwan a boko so. Wow. Obre ye pa ansa no ye che say ye mfa ma ni nua embro no enkunu. Nti nua ne mma pa na ye bro ni saa kunu. Asa na ewie se ntwa ne ti e ka ho. Nti kwan of aso ye de nua ebro no kunu ma ye se ntwa ne ti e san de ka ho. Nti Pope bi a obaye ye friend of Pope Galatius Okay. around 1400 ono na obaye otena sisu ade a no kohun se no osofo bi tena so many years ago a yamfa kwan pa so anye den e de ending in life Okay. when wu kwan pa so na ni wuo no esese yesan ye den ye kom ni ehwemu ye nti ehwemu ye na ese no nti eye Pope Galatius we na yi sa day we see her as Valentine Day, and it started in the 14th century. Okay. Nti se ye Pope we so kra ankasa abako se mu nka yira wo wi ase kra at ono eno okai sa eye sofo Roman sofo yi ana okyerɛkyerɛ ni ansana you started to say you're celebrating it that way as Valentine Day every 14th of February. Nti sana me di kan ka sa time na Roman for na di wi ase nyina so no. Omo tini ma sa celebration e content because on mind bia na e wo so na Roman for na di so. Okay. Nti se no mo hwe mra se ene 14th ti di a. That time na eno pene Christo asafo pa na e wo wi ase Yes, nyina. Roman. Na obia de ne ho ye denji. Nti na wo hwe a akoye world celebration or mind be a we are CBA no yen celebrate sa a festival we and I say me fan say a 14th February way. Okay. Nti eno ne abakosam kakra e wo Valentine. Yeah, that was it. But you know your problem kakra e wo e before no say ya be dane a afese nyina abutu and celebration we nyina abutu. Ene Valentine the problem say bre adofo nom enwumre asa me ka kire osisi yi obi wo hono mo hwehwe ne dofo kra ohunu because of elisa because oni ne andi sa Valentine we wo kwan bi sunti no ene e bi obefa na chi anasa ene o mfi no oni be ma foforo be pie ana oni oba foforo be pie but e na ye nya ncheche we ni enya sa esuade hunu wo sa abakosemi hu yi a ebe ma kwan a ye fa so a ye didi eye 14th we no ebe sesa bebre enye ne bon so say na ese wo dofo we ne wo da ese say yesi e ba sa akra condom to short yes enche ye bia sa in the year 2000 hoba no na etaisi pa because sa time no na chese Valentine na afi na Ghana ni bie na asa kosoro kakra chese utimi wo ho yesi condom a short how say ye di ye kai obi wo osofo a watena se a wewu kọ na ye kai ni wo se sa nipa we oti ase no say ni no bo ne bra no yo bi openipa ase modo nipa oya doye oboa nipa na ye kai no we ene condom wo twa kan bi there be ene etu condom ni twa kan enke si ya dofo me ne choma de hello sister obapa mami we say to say enti ese se nka ya dofo de etimi choma de ye celebrate odon no kwan so na ye fe yes ni e kire se ni nyina ye te ni nipa
ye nyina ye beda odo adi akere ho abre bia enye 14th ne pe okay ba ye de ahye etirim ene de obi a akere odo after ochena no den na beti ye nkere odo biom ba ye nuanom ye nyina ye nipa enti de bia no odo ne de ye de bia ye se akere odo ma afoforo no ye neighbors fo ene omote mante mo ene omote fie ye se akere odo mo day in day out enye 14th pe na be yi esi honom enti na me personally me what problem with Valentine Day bet why me I pass to no because enye 14 penny e kire odo ma ye nuanom e certain bia no odo de bia utimi e kire odo enye saa nso na eye romance of e kire ye o kire se de bia because de bia na oye bibi papa ma ama omo ne omo te mantem okay de bia na oye ade pa nti o kire se odo no e se ye daily basis de bia na nso e bibifo no ya fa ne different way 14th ne pe e na saa da no ye kire odo ene obehu bia ba nyina ye ma sport nyina ye ma ba bia ye ma ba bia ni je koso bia ne hwa ye ma na so hwe Valentine ba kosemi na wo hwe eye bia ba emwebra Valentine ye di ene club emwebra wo hu eni ni twaka ha eni ni twaka eni Guinness ni twaka nti nkasa bre na wa benja hwe ukrofo a oni omote na mo kasa mo di nkomo mo asre na mo akire se okay oye nyina ni pese etena we should be a brothers keeper na nyina ye wo so nkakra akra sa obi ye obone a omoden na konipa no na ne nko kasa eno ne odo na eye Valentine Day we represent ha so ene want me kra mfra odo fo an we hye na obi wo de ye de we si obi so obi ewu a ye de we si obi like I na am bi crying arehosem but e ya and I'm them the wadi nkwan no dey celebrate anything ka yes celebration and appreciation and manipa na was Valentino se yeah Valentiano e hwan no perfect